NEET 2025 Physics की question discussion की मखा ससरप question असी equilibrium दा based over question ni कोई question यंगसी question असी दा high basi uniform rod mass 20 kg lumba amak aduga lengna kya sangba 5 meter sangba amak smooth oiba vertical wall da ngaraga leira angle kya semaga 60 degree semaga aduga magi atopa enduna rough horizontal flow da leira si leiba taragadi rough horizontal flow sina agi road to da piva friction se kya oigedege haibasini question sida hangibasi na koi question se discuss tawnabagi damakta akoi kari force kala de ektawi haibado unabagi damakta akoi diagram amakhak hana yengsi da sigi diagram se laribasi ai road AB haiba se B haiba nakan sina smooth oiba vertical wall sida ngare aduga A haiba nakan sina ai sida leiba rough oiba horizontal flow sida leira yaiko adu oragadi sigi row sina B da ngabsina akoi normal reaction NB fangani adu sidana kai fangani normal reaction NA fangani yaiko aduga row sigi weight se magi mayai dagi vertically downward ta ek torokani yaiko aduga atopa force amaka lady atopa force se kaina friction force oidini friction force se A the friction force amaka laigani B the layer kari gi layer oidagi ha matamda B se smooth oiba surface nga abani on friction layer adu A gi di friction laigani adu A gi friction gi direction se A the friction gi direction se kamai laigi ha badu yengsi sida B the laiba N se ma se suna kana nanda gi no hotna gani nanda gi no hotna ba matamda E rom da kamna kana in gi hotna gani sigi direction de in gi hotna gani adu oragadi ai friction sina sigi se ma inna ba se phana ba suna kana friction laigani orna ai friction se sigi direction sida laigani yaiko orna ai gi ro se lengdana laibani na ma equilibrium da lai haigani and equilibrium da laibani na ai kari tawgani han bada force hana balance tawgani orna koi vertical da laiba force makhaiga vertical da laiba force makai managani aduga horizontal da laiba force makai su managani yaiko orna vertical da kai force lai vertical da NA lai aduga NA ga kari ga managani MG ga managani force ani se direction di opposite oinai adubu magnitude ti managani yaiko aduga amana kari lai akoigi FA ga NV ga se horizontal direction da laiba force ni on FA ga kari ga managani NV ga managani kai tawnaba road se lengdanaba yaiko ado sigi force khata balance tawbagi mathakta akoi force balance tawbasina akoi kari equilibrium ojina translational equilibrium ojini ona force se khata balance tawbagi mathakta akoi rotational equilibrium su lainabagi torque su balance tawgani yaiko ado torque se kari hain define tawbi torque ti force into perpendicular distance ka mane ado koi torque se khara hena masak magi moongsi yengba yanaba diagram de kitang modify tawsi yaiko ana aina sigi case da torque se A haiba point da torque se lawsi ana A haiba point da torque se lawba matamda akoi force ani ka karamba force NA haiba siga FA haiba siga magi torque contribute tawra aroi magi torque yawra aroi kari gi yawroi de no haiba taragadi NA haiba siga FA haiba siga A haiba point sigi kam lapi perpendicular distance se 0 lapi ona torque ti kari ga manaiba force into perpendicular distance ka manabanina magi contribution se 0 tani yaiko on a force the torque tholo ti kai tholakani N V ga M G ga tholakani yaiko da sigi N V sina kai tawnabo honai sigi sina N V sina suna kanda ro suna kanda anticlockwise to ungnabo honai yaiko aduga M G sina kamai tawnabo honai M G sina clockwise direction da ungnabo honai yaiko ona si anigi direction se opposite oinaramgani yaiko anu opposite oinabanina Abani vector sum se 0 tabe yabagi option do leidurini yaiko ona khoi direction da adamna luna changjan da bida khoi kari toragadi balance to we highway agani mogi magnitude manaramagadi balance to we highway agani yaiko ona khoi torque se kai hani ev agani torque n v ga kai ga mana ragadi akhoi rotational equilibrium leramgani va torque mg siga manaragadi rotational equilibrium leramgani yaiko
adu oragadi akhoi tokti kariga manaiba mari force into perpendicular distance ni ona sigi case sida ai nv gi force ti nv se oire adu magi perpendicular distance ti kai ogadagi a sigi nv se a dagi perpendicularly kyam lapke ad lapi ana si kya thambe yarani ad thambe yarani yaiko aduga sigi mg haiba force se a haiba sidagi kyam lapi ae lapi yaiko adadi sida ae thamasi ado ad haiba sidi kai ga manai ad haiba sidi ai ov ga managani ov haiba sidi ai sida right triangle ama khak phangya yaiko sigi aov hain right triangle ama khak phangya sigi right triangle ama la rabina ai trigonometry palaba matung da sigi length sigi av gi road ki asang se ene l ne na haiba taragadi ob se kai tarani ma se angle semba yoba sine ina ma se cos purani yaiko on si se kai harage nv l cos 60 degree tarani yaiko aduga sidi mg thamasi aduga ai ae puthoknabagi damakta kai tarasiga ai sigi right triangle se ni lakhosi aec habase aec se ma se acd kya sangani sida l2 l/2 sange ado sidi kai tawi maji opposite ore angle 60 degree sigi opposite ore bina mari kai ina purakani sine ina purakani adubu akoi hypotenuse kya ore sida l/2 ore yako sidi kya tara sine 60 degree later yara adu oragadi ai nv l cos 60 d kya ga manai half ka manai aduga mg l/2 sin 60 d kya ga manai root 3/2 ga manai yako dari si l half ka thana gi yara yako dari akoi nb se kai ga manarage nv se ai mg root 3/2 ga manare yako ado kon hangi ba friction di kai hangbano koi gi flow done exact tawwa haibadi sigi floor horizontal floor na exact tawwa friction ni haibadi kai no hangi se fa ni ona fa cd kari ga manare va nb ga manare nb di koi kari ga manare mg root 3/2 ga manare yako ado exam da no si formula je phara gadi am lara ado phada na chatpo eragadi sigi derivation masa ma tawwa mathau tare ko ado akoi hojik yengasi akoi mass kya pirange 20 pirame and g ne kya law haiba 10 law haiba tadi mass 20 hapsalasi mass 20 into g 10 into root 3 laira ko aduga sida kya tare 2 tare sika adi kya tare 10 tare sida kya tare 100 root 3 tare yako and 100 root 3 tare bina ai option se kya tare option d se chumme yareko